Možemo mi ići linijom da se sad ide na to da se ide suspendirati Livaju, ali onda kad se prvi idući put čuje umri Livaja, što se čuje cijelo vrijeme od kad je maltene on i došao, na to nismo onda očekujem da se suspendira i taj stadion. Pa eto, kome milo, kome drago. Ili ako će se gledat neprimjerene gestikulacije ili neprimjereni ophođenje, a mislim imaš igrača koji je trisnija s klupe drugog igrača, izjava Vuk Magare, derbi pričan. Zna, ne, Lučić i Mišić. Imamo o tome da bi mogli staviti kameru na Dinamovu klupu šta Ademi radi s klupe, kako on se okriče prema tribinama. Možemo mi, prijatelji moji, otvoriti takav način ovo, pa ćemo vidjeti ko će zaigrati u dva vezana derbija sa takvim pristupom. Možemo mi ići linijom da se sad ide na to da se ide suspendirati Livaju, ali onda kad se prvi idući put čuje umri Livaja, što se čuje cijelo vrijeme od kad je maltene on i došao, na to nismo onda očekujem da se suspendira i taj stadion. Pa eto, kome milo, kome drago. Ili ako će se gledat neprimjerene gestikulacije ili neprimjereni ophođenje, a mislim imaš igrača koji je trisnija s klupe drugog igrača, izjava Vuk Magare, derbi pričan. Zna, ne, Lučić i Mišić. Imamo o tome da bi mogli staviti kameru na Dinamovu klupu šta Ademi radi s klupe, kako on se okriče prema tribinama. Možemo mi, prijatelji moji, otvoriti takav način ovo, pa ćemo vidjeti ko će zaigrati u dva vezana derbija sa takvim pristupom.